inshuro ibaye iya gatandatu. Nyuma yaho ale mukurarinda umuvugizi wungirije wa Repubulika y'u Rwanda nawe ubwe yabigarutseho abivuga nyuma yuko yari amaze kubona abantu bacicikanyije amafoto avuga ngo Titi Brown akeneye ubutabera. None tariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 bari bavuze ko nundi ishobora gusobukurwa n'ubundi rongera urasubitswe ku mpamvu yihe. Natwe tugaruke noneho twibaza ngo byagenze gute, ese ibi bintu koko byari byo, ese rwasubitswe metre ntago yareka kwe kuba yaramenyeshejwe mbere yuko mbese bakanabitangaza abantu bakabimenya. Ese amategeko avuga iki mbere yuko basubika urubanza? Biba byagenze ute, babimenyeshwa ryari? Bonetse ibimenyetso bishya. Ibyo bimenyetso atangaza yavuze yuko ibimenyetso byabonetse saa 3 zuzuye za mu gitondo kwa 18 z'ukwa 8 2023 nibwo ibimenyetso bishya byabonetse. Icyo kimenyetso noneho cyabonetse ni ikimenyetso ngo cyuko hari amashusho yafashwe ngo ari kubyinana n'uwo mukobwa. Nongeye kubashimira cyane mwebwe mwahisemo kubana natwe nka Entertainment TV mu biganiro bijye bitandukanye cyane. Kumwe nanjye Pride kugezaho menshi mu makuru agiye atandukanye. Uyu munsi turaza kubaganiriza icya turabagezaho iki. Murabizi hamaze iminsi hacicikana ibintu bijyanye n'urubanza rwa Titi Brown bimeze gute, ubwo abantu bazaga no kuba babigira ikibazo cyane. Byaracicikanye nyuma yuko rusubitswe ku nshuro ya 15 bagatangaza yuko ruzasubukurwa cyangwa ruzapfundurwa tariki 22 z'ukwezi kwa 9 2023 isaa 7 zuzuye nibwo bari bavuze yuko rushobora kuba rwasubukurwa cyangwa se rwapfundukurwa. Abantu bose turagira tuti ibintu bigiye mu buryo nyuma y'ubwo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ale mukurarinda abigarutseho nawe ubwe atangaza nkuko yabitangaje kuri Twitter, agatangaza yuko abantu badagomba kugira ubwoba cyangwa se batagomba kugira gushidikanya, batagomba kumva yuko ari ibintu byaremereye, ahubwo urukiko cyangwa se ruzasubukura urubanza rwa Titi Brown tariki 22 z'ukwezi kwa 9 rugasubukurwa saa 7 z'iyo tariki nyine ya 22 z'ukwezi kwa 9. Byagenze ute noneho sasa? Gusa icyo twagarukaho nuko abantu twari twateranye ibitangazamakuru byari byahageze, twese twari twakubise twuzuye hariya tuzi yuko urubanza rwa Titi ruri bubeho. Kugeza isaha kuva ejo twari twiteguye yuko tugomba kujya mu rukiko rwa Titi Brown. Abantu bose bari bazi yuko bagomba kurujyamo. Ibitangazamakuru byari update yuko bigomba kugira ute, yuko bigomba kujya kureba urukiko rwa Titi Brown rurarangira ute, biragenda ute. Tariki ya 22 hari saa 6:59 kabisa. Icyo gihe twageze, icyo gihe tutari twamenya ngo bimeze gute. Kugera saa 7:08 abantu bari ku rukiko rw'akarere ka Nyarugenge. Hari abanyamakuru benshi cyane n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye cyane byaje kureba ngo biragenda ute, urubanza rwa Titi rurangira gute. Saa 7:13 nibwo twabonye yuko, kuko urubanza bari bazi ko rushobora gutangira saa 7 zuzuye. Saa 7:13 nibwo hatangiye gucicikana amagambo ashobora kuba avuga yuko urukiko rusubitswe ku nshuro ya 6. Abantu batangira kujya mu rujijo. Ibyo ntibyatinze, byageze nka saa 7:15 n'ubundi abantu bari bumvishe amagambo, nyuma biza kwemezwa koko yuko urukiko rwa Titi Brown rusubitswe. Inshuro ibaye iya 6. Nyuma yaho ale mukurarinda umuvugizi wungirije wa Repubulika y'u Rwanda nawe ubwe yabigarutseho abivuga nyuma yuko yari amaze kubona abantu bacicikanyije amafoto avuga ngo Titi Brown akeneye ubutabera. None tariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 bari bavuze ko nundi ishobora gusobukurwa n'ubundi rongera urasubitswe ku mpamvu yihe. Twashe kuba twegera metre
Maître Munyentwari Elias wunganira mu mategeko Titi Brown atutangariza byinshi bitandukanye. Ese ni ibi? Reka tubyumve impamvu urukiko rwagize ute rwasubitswe, aranatubwira nk'igihe uzasubukurirwa. Natwe tugaruke noneho twibaza ngo byagenze gute, ese ibi bintu koko byari byo, ese rwasubitswe Maître ntago yareka kwe kuba yaramenyeshejwe mbere yuko mbese bakanabitangaza abantu bakabimenya. Ese amategeko avuga iki mbere yuko basubika urubanza? Biba byagenze ute, babimenyeshwa ryari? Niba habonetse n'ibimenyetso bishyashya, ibyo bimenyetso bishyashya bimenyeshwa ryari mbere yuko urukiko rusubikwa? Reka twumve Maître Munyentwari Elias. Urabyumva gute, byagenze gute, yazize iki Titi Brown? Reka mumwumve. Iyo rero ikaba ari video ubushinjacyaha bwagaragaje igaragaza yuko Ishimwe Thierry yari arimo arabyinana na Mpinganzima Joyeuse. Ngira ngo rero iyo turebye ibyo amategeko ateganya, urukiko nirwo rufite ububasha nyine bwo kuba rwasubukura iburanisha ry'urubanza rwarupfundura. Urubanza rwa rwarupfundikiwe, iyo rero rugiye gupfundurwa hari ibyo amategeko ateganya. Icyo amategeko ateganya ni uko avuga yuko iyo habonetse ikimenyetso gishya nyuma y'uko urubanza rupfundikiwe, ugitanze umuburanyi ugitanze yandikira urukiko yuko icyo kimenyetso gishyashya cyabonetse, kandi icyo kimenyetso gishyashya kikaba gifitanye isano n'urubanza. Sinanye narizi ko urubanza ruri busomwe kuko nta kindi kintu kigaragaza ko urubanza rutari busomwe cyari cyashyizwe muri system, kugira ngo nyine twe twageze ku rukiko. Ariko nyine nk'uko twabisobanuye, ni ikimenyetso cyatanzwe nyuma y'iburanisha ry'urubanza, ko cyatanzwe nyuma y'itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi nyuma y'uko tuburana, gitangwa ku itariki 18 z'ukwa munani uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Urukiko nirwo nyine rureba niba cya kimenyetso gishobora gutuma urubanza rupfundurwa. Ntabwo ari ababuranyi, nuvuga ngo twebwe tubimenye ku munsi rwa rubanza rugomba gusomerwaho. Ngira ngo video nabisobanura umukiriya wanjye, mvuga ko hari ikimenyetso cyashyizwemo muri system, ariko ikimenyetso twumvaga kidafitanye isano n'icyaha umukiriya wanjye aregwa. Kuko icyaha umukiriya wanjye aregwa icyaha cyo gusambanya umwana. Ntaregwa kubyina. Ntabwo arega kubyinana nawe. Ngira ngo rero twebwe ntabwo urukiko rurigenga. Yego. Icyemezo rwafashe cy'uko urubanza rugomba gusubirwamo ndabasore gupfundurwa, twebwe nyine ntabwo twakivuguruza kuko ni icyemezo cy'urukiko, kandi si n'icyemezo twajuririra kuko ntabwo ari icyemezo gifashwe kisa nkaho kirangiza urubanza. Ahubwo ni icyemezo gitegeka ko tugomba kuzagaruka kuza kuburana ku itariki 13 kuri icyo kimenyetso. Ni ukuvuga ngo rero hazaburanwa video nicyo ngicyo tuzaburanaho, nicyo kimenyetso twabonye murambabarira, nicyo kimenyetso twabonye cyashyizwe muri systeme nyuma y'ipfundikirwa ry'urubanza. Ndumva nta kindi twabonye. Ngira ngo ikizarebwa nukuzareba ngo icyo kimenyetso gifitanye isano n'ibyo turimo turaburana n'urubanza. Ibyo n'urukiko rubisuzuma, kandi nyine ababuranyi babijyaho impaka. Ibyuko rero urubanza wenda rwapfundurwa, ibyo nababwiye ko ni icyemezo cy'urukiko, kandi ntabwo ari urukiko rwazanye cya kimenyetso nk'uko wari ubivuze. Ni ubushinjacyaha bwakizanye, ni umuburanyi rero. Yari umuburanyi rero akazana ikimenyetso, nyine araza nyine urundi ruhande narwo rukaza rukagira icyo rukivugaho, cya kimenyetso ubushinjacyaha bwazanye. Ngira ngo ntabwo ugenda amenya ngo bari hehe, ariko ikigaragara cyo ntabwo icyo tureba nk'abanyamategeko ni ukureba ngo icyo kimenyetso aho baba bari hose, twe ntabwo haba hatureba aho baba bari hose. Ariko rero aho baba bari hose si cyo kibazo, ntabwo aricyo gifitanye isano n'urubanza. Ni ukuvuga ngo ikifitanye isano n'ikiburanwa ni ikiza kigaragaza yuko Ishimwe Thierry yasambanyije
mpinga nzima joyeuse. Kuba ari bo ntabwo ibintu bya video kuko ibintu by'ikoranabuhanga sinjya bimenya, ariko ibintu by'ikoranabuhanga jewe ndize amategeko sinzi ikoranabuhanga. Ibyo by'amavideo byo gufilima icyo twe tureba ubwo ubushinjacyaha bwakizanye nibwo buzagisobanura. Jewe sinjya nkunda gukurikirana iby'itangazamakuru cyane ko ibintu ndeba cyane ni ibintu bijyanye n'amategeko no kuburana. Ibintu bijyanye n'itangazamakuru, ubwitangazamakuru muzi ko ari ubutegetsi bwa kane nk'uko mwabivuze murigenga, mufite n'imikorere yanyu uburyo mukoramo. Icyo twe tureba ni iki ngiki. Wenda iby'itangazamakuru ryavuga hari igihe nyine abantu babikubwira bati twabonye hari ibintu byavuzwe mu itangazamakuru, ariko ikirebwa ni iki. Icyo twe tureba ni ibijyanye n'amategeko, no kureba ngo ibirimo birakorwa bikurikije amategeko, kandi noneho iyo umwanzuro utadushimishije wafatwa n'urukiko turawujuririra high court. Niyo mpamvu rero twebwe icyo twe tureba, njye naburanye urubanza ndarutegura ndaburana kugira ngo mwari muhari. Urubanza rero ruraburanishwa rurapfundikirwa. Twaburanye rero dushyiramo ingingo z'amategeko, tuburana kuri buri bimenyetso ubushinjacyaha bwari bwatanze, hanyuma tubyireguraho. Ibimenyetso rero twabyireguyeho tugaragaza n'amategeko dushingiraho. Ngira ngo nk'uko twari turi muri audience twagaragaje uburyo twaburanyemo ndetse tugaragaza n'ibyo twasabaga urukiko. Mu byo twasabaga urukiko nyine twasabaga urukiko ko umukiriya wanjye agirwa umwere, kubera ko mu by'ubushinjacyaha bwagaragaza nk'ibimenyetso twagaragaje ko birimo gushidikanya. Ikindi twagaragazaga yuko ikimenyetso simusiga cyari cyazanywe n'ubushinjacyaha cyagaragazaga n'ikimenyetso koranabuhanga cyagaragazaga neza yuko Ishimwe Thierry atigeze asamba, ni ukuvuga ngo iriya nda atigeze atera inda mpinga nzima joyeuse. Icyo rero ni ukuvuga ngo iyo twe ku ruhande rwacu ni uko tw'icyo tuba dusaba no ku mukiriya wacu aba umwere. Nk'uko metre anabigarutseho, agarutse ku mpamvu itangaje. Kimwe mu byashingiweho mbere y'uko urukiko rusubika uru rubanza rwa Titi Brown ni ukuvuga ngo habonetse ibimenyetso bishya. Ibyo bimenyetso atangaza yavuze yuko ibimenyetso byabonetse saa 3 zuzuye za mu gitondo kwa 18 z'ukwa 8/2023 nibwo ibimenyetso bishya byabonetse. Icyo kimenyetso noneho cyabonetse ni ikimenyetso ngo cyuko hari amashusho yafashwe ngo ari kubyinana n'uwo mukobwa. Kubyinana hari uburenganzira cyangwa hari itegeko ribuza abantu bari kubyinana mu Rwanda? Ibyo ngibyo wenda ntago mbizi, abaza amategeko cyangwa abayize bashobora kuba batwunganira. Izo tariki 18 z'ukwa 8 mu 2023 nibwo yavuze yuko habonetse nyine icyo kimenyetso ngo hari video bari kubyina Titi Brown no mukobwa. Ariko metre twashatse kumuganiriza ngo tumubaze niba koko iyo video yarayibonye, ngo akareba niba ari byo, nta kintu yigeze adutangariza. Gusa twamubajije niba koko bishoboka yuko yaba yaje ku rukiko uyu munsi tariki 22 z'ukwa 9 mu 2023 akaba yambariye imyenda yo guhagararira Titi Brown mu rukiko agiye kubwirwa imyanzuro y'urubanza. Niba koko yaje niba koko yaje azi yuko ruri busubikwe. Hari Twitter ya Alemu Kurarinda, umuvugizi wungirije wa Repubulika y'u Rwanda, hari Twitter yatangaje. Iyi Twitter yayishyize hanze tariki 19 z'ukwa 9 mu 2023 iragira iti kuwa 18 z'ukwa 11 2021 Ishimwe Thierry yaburanye ifungwa ry'agateganyo
kwa 22 z'ukwa 10 2021 afungwa by'agateganyo iminsi 30. Yarajuriye akomeza gufungwa. Yaregewe urukiko ahabwa kuburana ku ya 30 z'ukwa 11 2022. Rusubikwa ku mpamvu zasobanuwe. Turabyumva. Kuwa 20 z'ukwa 7 2023 yaburanye mu mizi. Ruzasomwa tariki 22 z'ukwa 9 2023. Uyu no umuvugizi wa Repubulika y'u Rwanda wungirije wabitangaje kuri tariki ya 19 ukwezi n'ukwa 9 2023. Ni Alain Kurarinda wabyitangarije. Ariko ubu impamvu tutari kubyumva neza bitari bunumvikane nuko nagerageje no kwegera umwe mu bantu bari bafiteho urubanza nawe gusa ntago hasubitswe urubanza rwa Titi Brown wenyine. Hari abandi mbese uyu munsi hari umuntu nundi naganire nawe ku ruhande ambwira yuko urubanza rwe yarafite, hari umuntu yari yaje kureberera afite aho ngaho nyine nawe uri muri izo manza, yambwiye yuko nawe atagize ute atari buburane uyu munsi. Imanza zose ngo bari bazihagaritse. Hagaritse Titi Brown nubwo mwabyumva gutya ntaga ari impamvu ya Titi Brown, ahubwo turi kwibaza impamvu, turi kureba impamvu Titi Brown urubanza rwe rwasubitswe. We hari abo ngabo bandi bafite impamvu zabo, ariko n'uyu munsi impamvu we metre yahawe n'urukiko rukuru yavuze yuko ari amashusho yagaragaye. Icyo ni ikimenyetso yavuze n'igihe cyashyira muri system ko ari tariki 18 z'ukwa 8 2023 nibwo cyashyizwe muri system icyo kimenyetso ngo cyuko hari amashusho ari kubyinana n'uwo umukobwa bavuga yari yateye inda. Nyuma yuko hatanzwe ibimenyetso bya DNA bikagaragaza yuko Titi Brown atari wateye umukobwa inda, habonetse ikindi kimenyetso cyuko noneho bari kubyinana, akaba ari cyo kimenyetso gishyashya cyagendeweho bagira ute basubika uru rubanza tariki 22 z'ukwa 9. Maître yakomeje agira ati twagerageje kuba ngewe nkimara kumenya ibyo bimenyetso naganiye n'umukiriya wanjye ariwe Ishimwe Titi Brown. Avuga yuko Maître yakomeje agira ati twebwe twasanze ibimenyetso byuko uwo mukobwa yari kubyina na Titi Brown ntago bihura n'icyaha aregewe cyo gusambanya cyangwa se cyo kuryamana n'umwana utuje imyaka y'ubukure. Bikaba byatumye abantu benshi bibaza se byagenze gute, habayihe impamvu nihe impamvu yatumye Titi Brown asubikirwa gusomerwa urubanza mu gihe n'umuvugizi wa Repubulika y'u Rwanda Alain yabigarutseho. Gusa icyo kimenyetso nubwo byagenda ute cyaje kuba byamenyekanye mu kanya ko byarinze bigera saa 5 nta tuzi yuko urukiko rwa Titi urukiko ruri buze gusoma imyanzuro ya nyuma ku kirego Titi akomeje gukurikiranwaho. Saa 6 ziragera, saa 7 gutyo minota ya saa 7 mu ntangiriro z'iminota 9, saa 7 minota 9 gutyo 7 nibwo byaje kuba bimenyekana yuko urukiko rusubitswe. Maître yavuze yuko byashyizwe muri system ibimenyetso bishyashya. Ubwo ikimenyetso gishyashya tuvuga ngo ni video yafashwe n'ubundi ari kubyinana n'uwo mukobwa. Maître yakomeza avuga yuko byashyizwe muri system tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2023. Hari kwibazwa ko iyo habonetse ikimenyetso gishyashya urukiko rumenyesha mbere y'amasaha 48, ni ukuvuga iminsi 2 mbere yuko isomwa y'imyanzuro y'icyo umuntu ashinjwa riba. Niba harabonetse ibimenyetso bishya cyangwa se ibimenyetso bishya bishobora kuba byatuma urukiko rusubikwa, bigaragazwa mbere y'iminsi 2 mbere yuko urukiko ruba. Abantu noneho bari kwibaza ese kubera iki byamenyekanye noneho uyu munsi, byagakwiye kuba byaramenyekanye nka tariki 19 cyangwa se 20 z'uku kwezi, noneho bakarusubika bavuga yuko rusubukuriwe ikindi gihe.
ni gutyo byaje kuba bigenda, abantu bakomeza kubyibazaho cyane, ariko turi mu gihugu gifite ubutabera, byanze bikunze urukiko rufite imyanzuro yarwo, rufite uko ruzagenza urubanza. Ariko Maître Titi Brown ariwe Maître Munyentwari Elias yakomeje avuga yuko ari bubikurikirane kandi yizeye neza ubutabera igisubizo buzabaha ko kizaba ari kizima kandi kizabanyura muri rusange. Gusa abantu bakomeje kuba babyibazaho cyane, bari kwibaza se byagenze gute, ese Titi Brown ibintu twakomeje gusoma itangazamakuru bitandukanye, ese ibi bintu koko nibyo byaba ari byo? Muri comment nawe ufite icyo watubwira, ariko gusa nicyo abantu bari kwibazaho aka kanya. Urukiko rusubitswe ku nshuro ya 6. Yes, nongere mbashimire cyane wari kuba nanjye Pride Entertainment TV. Ndagira ngo ujye muri comment utange igitekerezo, unasharinge kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure cyane. Ndabashimiye, amahoro y'Imana bane namwe, tuzabane mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe, komeze kuryoherwa n'ibiganiro Entertainment TV igenda hibagezaho.